Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere kua rewa te whakataetae kapa haka ārohe o Mātaatua ki te kāeaea o tai whakaea I whakatāne. Neke atu I te 24 miliona tāra te rahi o te pūtea kua whakawhiwhia ki a Ngāti Ruapani I te tā mokotanga o tā rātou a take raupatu ki te karauna. Koe tukuna ngā karakia hei whakawātea I ngā whenua hō I uawa mo te marae o Puketāwai. Nō reira, kai aku mō toi kahurangi huri noa I te motu tēnā nō rā koutou katoa. Kāti kua rewa te whakataetae kapa haka ārohe o Mātaatua ki te kāeaea o tai whakaea I whakatāne, me te aha kei wainganui a rātou, ko o tātou hoa no pūkāia kia whakawhiti atu tātou kia māhina perenara mō ngā whakamārama o te wā e te tuahene māhina I pēhera te rangi tuatahi. Tēnā koe Scotty, ka tahi te rani ātāhua ko tēnei ki ngā whakataetae kapa haka o Mātaatua, ki konei ki te kāeaea o tai whakaia. E iwa katoa nā kapa whakanahau I tū, e whawhakarea ana I tū ki te kapa kotahi. I puta atu a pūkāia ki te kōrero ki ngā kai haka o te rangi nei. Ko ngā maru tuna me ngā maru wehi o Mātaatua e haruru nei I te papa. Hā kui mai, hā koro mai, e tai e iwa te koutou te pakeke, e hora nei ngā kurahuna o te auhaka ki ngā uri whakaheke. Ai, ko mātou te kapa tuatahi o tēnei rā, o te whakataetae. Kia mauria mai ngā āhuatanga o ngā pōtiki tawhito. E iwa ngā kapa whakangahu I tēnei rā, e hāpai ana I ngā kapa whakataetae. He oi, he whia ko hou hoki mo e tahi. Mea nui I tēnei rai tua tirunga te ātamira, mo ngā mea pēnei ahau kare tū atu I nui te ātamira mo e hia ngā tau. 1968 pia te wā I tūanau I mea I Akarana. Oh yeah, I haven't done this since Delamere Cup. You know, that's 30 years ago. You know, couldn't. I buggered up there too. Ko irena tiakina mānihira tēnei, e 85 ona tau. Aha koa kuia ke, e whita tonu ana te ahi. Tino pai, tino pai. Whakanahau I te rōpui. I roto I ngā ahurei o tūhoe. O aku mahi he haka. Te whakātu I ngā mahi a kuima a koroma ki te haka, ki te pūkana. Miharo nei te tū te tā I taku whānau o ruata. I kare ko mai kare puat. Te crossings ko kuna pā, kuna korau, kuna kuia korau nā cross. He inua no ki te kaumātu. E whātikau ngā tiati e kanohi hō miro ana. Hei tā te upoko ngā tiati, pai ke atu ki te tū e tahi o ngā kapa a pōpō. Moho tonu ai ko e tahi o ngā Pēpuere kau. He wairua whakataetae ki roto I tā rātau tū. Nā reira moho tonu ai, kei te pakanga tonu rātau I te pakanga. Ko te mea nui I tū mai a rātau. Kamutu ko tū rātau ki te kite. Amoa rātau moho puna, moho ana ki te mātaki a rātau. Ko te whānau āpanui te kapa tuatahi ka tūhei te iwa karaka a pōpō. Whai muri ko ngā kapa e te kaumātoru. He rori Waikato, Pūkāia. I roto I ngā wiki tata nei, kua puta atu a pūkāia ki te whakaahua I etahi o ngā kapa ka tū I te wikene nei, ki runei te whatārani o haka. Ko tētahi o aua kapa ko Ngāti awa kirani taiki, kai roto I taua kapa ko tētahi kai haka kua neke atu I te rua te kautau e whakataetai ana, Anei te pūrongo a moko nui a Rani Edmonds. Ki te tū taiki te rere o kōrero, kia mau. He pai te wairua, he poto ngā praktisi, ngā whakaharatai, engari kua ea, kua tutiki ngā mahi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
te nuinga o ngā kaihaka nei he rangatahi I kuraina ki te kura o te teko. Nā wai ka hau atu ki te kapa o Ngāti Awa, ki rangi taiki. No te tau 2000 ka tīmatahia tēnei kapa haka. I runga I tō māua aroha Karere he kapa haka o Ngāti Awa I roto I ngā whakataetae arohe o Mātaatua. Ka whakaaroa ke māua me huri haere māua ki nā kāina o kone ki te tiro haere wā māua tamariki. Ko te tua papa o nā mahi haka, ko whakauhia ki roto I a rātau, no konei tonu. No reira, ko te tū o Ngāti Awa, ko nā mau rākau o Ngāti Awa, ko u ki roto I a rātau. Koe anō, pakeke ana rātau, ko kite, ko puta rātau, ki nā kapa o waho, ko whakahokia mai o rātau powers, ki te wākaina. Ko ai tēnei tō rātai pauako mō te kapa o ngā taiuhi, o te kura o te teko. So nā kui puipui, I a rātai roto I tēnei mea te ao haka. E tai noa mai ki tēnei kapa o Ngāti Awa ki rangitaiki. Ahakoa te mātātahi o te kapa, arā hoki o mātou tōhito, ko manaakitanga Paraire, kua rua te koutou e haka ana mā te kapa nei. E te pērā tonu, e toru pēr mātou nā kraua, kei tō mātou nā kapa, ka te pai nai ho au, e nai anō au a tokorua, au a tō muri. Taku tuatahi ki te taha o Ngāti Awa ki rangitaiki, anei ko nā kaihaka o tēnei tau nā pēpe. E toru e rua pēr o rātau nā pakeke. No reira mai taua wā ki tēnei, he nui nā rerekētanga. E tūmanako tonu ana Ngāti Awa ki rangitaiki, koe nei te tau kaeke, ki tau mataki. Koe anō, a kāre nō kia pakaru te he. Koe nā te kaupapa kai te kaupapa nui kai te whai e mātau ko nā wawata. Ko nā mea korou o kui a pēnei au nei, kia pakaru I a mātau te he. Ko tētahi kaupapa e ngā kai nui ana kia mātai ko tō mātai waiata āringa. Ki anei, kua hoki whenua mai, a te kupenga atara mainuku kia mātai, koe nā tētahi kaupapa tino rawe kia mātai. Hei te rua te kau meneti ki te kau mārua karaka, tuai ngā uri nei o Ngāti Awa, ki te mura o te ahi, moko nui ārangi, Harehuka Edmonds, Puketāwai. Kāti, he rangi nui anō a pōpō e skori. Te kaumawha ngā kapa kātū, engari e ono noiho ngā kapa ka eke ki te matatini 2,250. No reira, he whakataitai nui kai te haere. Tika marika ka mutu te kaumawha ngā kapa a pōpō. Tino maha ngā kapa ka kite e tātou. I roto I te whakataetai arohe o Mātaatua a pōpō ka mihi ki a koe. Māhina tēnā koe e nā whakamārama katoa. Kāti e tiwi neke atu I te 24 miliona tāra. Te rahi o te pūtea koe whakawhiwhia ki a Ngāti Ruapani. I te tā mokotanga o tā rātou take raupatu ki te karauna. He mea whakanui te whakataunga nei I Waikaremoana I tēnei wiki me te uruhau o ngā uri ka whai wāhi atu rātou ki te whakatakoto mahere e ora I te iwi hei ngā rā o Anamata. I haere ake a Heroini a Waikato ki Waikaremoana. To Ngāti Ruapani mai Waikaremoana, the Crown offers this long overdue apology. He rangi whakahirahira mō Ngāti Ruapani. Ko ia ko te wai kanaitanga o tōna take raupatu me te karauna. Whai te harikoa katoa atu hoi tēnei wā. I runga I te mōhio, ko hoki mai a Ruapani ki roto I aia. Ko hoki mai a ki roto I a Waikaremoana, ko hoki mai anō ki roto hoki a. Ia te urewera ki reira whakawhirinaki ai ki tōna whakapapa ki ona hono-hononga I roto I ngā whārua-rua katoa.
He take tēnei I kōkiri hea tuatahitia, neke atu I te toru te koutou ki muri. Anō te rangi nei, ka rero mā Paul Goldsmith, te karauna e whakakanohi. Well, yes, it's been a long time coming. They started this process with some claims back in 1989. Occasions like this, there have been many people who have been working on this for many years and who are no longer here today, so we honoured them. This is an opportunity to complete the settlement and to have a fresh start for the relationship between the Crown and Ngāti Ruapani. I raro I tēnei whakataunga, I whakapāha te karauna, I tuku hoki I te rua tekau mawha miliona tāra, tekau mārua mano heke tea whenua, me tai utu whai pakihi, he rawa ahureo hoki ki te iwi. The Crown unreservedly apologises for its many breaches of Te Tiriti o Waitangi, the Treaty of Waitangi, over successive generations and for the harm that this has caused to your people. It's a combination of things that recognise the loss over time. It can never make up for everything that was lost, of course, but it signals an intent and also a commitment about a good new relationship as well. Ko tētahi o ngā tūmanako nui o te haukainga, ke kaue e tawhiti atu I ngā kōrero tuku whakaheke a kui mā koroma. Kaua noiho mā te rawa mā te moni e ai o tūmanako o wawata. Ko ēnā mea katoa he mea kīnaki I ngā iho pūmanawa o te ngākau, me ngā whakaaro motu hake o te kāinga. Ka tae tēnei whakaitanga whakataunga ki te whare mata I roto I ngā wiki e rua. Ka pānui hia, kia whakature hia, he roni Waikato, atu I Waikaremoana, Puketāwai. Kua tukuna ngā karakia hei whakawātea I ngā whenua hō I Uawa mo te marae o Puketāwai. He oranga nui he tāanga manawa tēnei mō ngā whānau me ngā uri whakatipu I reira a Irena Smith mo Taioro News, Anei tāna pūrongo. E pōhiri tiana tō rātau tipuna whare ki tōna whenua hou. Ka tino reka au. Ko te mea nui ke nohoa te amo whiu ki runga nei. Ke kore waipu ke tiana. Ka neke hia te marae o Puketāwai, ko tahirau mita mai tōna tūnga o te rānei, ki tēnei wāhi haumaru ake I ngā kara whiu, a tāwhiri mātea. This has been the safest spot to move to, so all of that's going to detail bringing some of the old marae up, but also rebuild a completely new complex flume. So, yeah. I te whakahoungia te marae, I te wā ka tae mai te āwha o Gabriel. Wai katoa, wai puke katoa, mai I wharekāka tae atu ki mā ngā tuna. Ai. Haere pērā atu ki roto o Uawa. Ko tahi ana ke te mahi hei tiaki tō rātou tipuna mō ngā rā kei tua. No te me, hei, ko nēni tēnei, hei, ko nēni te amowhiu, hei. Me tieki tika iaia, hei. Hika e toru ngā wātia, ka waipuke tia ia. Asa kuna kānui tēnā. E toru ngā marae o Uawa I whakawhiwhia ki ētahi pūtea āwhina I te kāwanatanga, kia hiki, kia whakaora anō I a rātou. Ko tēnei o Puketāwai, ko hine mauria, me ōkuri. Waru te kaumārima aku tau, I nāi nei. Ka ketu au ki aku tamariki nā me mauria mai te tipuna whare kiko nei. Ke kite au iaia, ke e tū ana kiko nei. We hear about all these 1 in 50 year or 1 in 100 year events happening all the time now, so it's something that people need to look forward to actually getting the infrastructure done right so that we can have this last for generations, you know. Ko tāna anō, hei wainganui te tau 2025, te wā e mana ko hiana ka tutuki pai ngā mahi, ka tūwhera anō te marae o Puketāwai, mō ana uri katoa. Irena Smith, Taioro. Norere karema hei muri ake I ngā whakatairanga hea I ki ngā tatauranga hou o te wā, ko tahi o roto I te whitu tamariki o tēnei whenua
kei te rua o te tua kokatanga e noho ana e te iwi kia mautonu mai. Taki hoki mai anō ki te Karere, he ai ki ngā tauranga hō o te wā, ko tahi o roto i te whitu tamariki o tēnei whenua, kei te rua o te tua kokatanga e noho ana. Ara kāre anō kia rereke ake i te tau kua mahue ake nei. I raro i te ture Child Poverty Reduction, me mātua whakaheke e te kāwanatanga, te nui o ngā tamariki e noho tua koka ana mā te ono o rau, hei mua atu i te tau rua mano rua te kau mā waru. Kāore te minita tamariki tua koka, hei ara Louise Upston, i whakae kia uiuitia ia mo nei te tauranga hou nei, hioi hei tāna i tētahi tau wā ki, kāori i te ohorere ki ngā tauranga nei, engari, kua whakatū kaupapa te kāwanatanga hei āwhina i ngā whānau, pēnei te whakangāwari tāke, te whakapiki ake i te pūtea Working for Families, me te whakapiki ake i te pūtea Family Boost. I'm very concerned that progress has stalled. This means that children in New Zealand are being locked out of the very basics of life. Things like access to fresh and nutritious food, being able to go to the doctor, being warm in winter. These are things that no child should want for, let alone here in New Zealand. We're a small, caring and relatively rich nation. We simply shouldn't have poverty. We have been saying for a while now that as a consequence of budget decisions and policy decisions the government's making, that child material hardship and child poverty will rise. We have seen that rise in material hardship reflected back to us today with a figure that is higher than child material hardship has been at any point in the last 10 years. Ai marika, e hari i te mea ko tā tātou ine i te tua kokatanga tamariki engari ke ia mena e ngā kau nui ana tātou ki te whakatika. Nā, ka whakamohio atu a pai āhua ki ngā mātua mena ka kimi whakamārama ngā taiohi e pāna ki te whakamomori me te tūkino i a rātau anō. Mena ka whakakā ngā mātua i te ratonga mātaki taiohi mātaki tamariki kei roto i taua tūwā papa pai papori. Karere he whakamohiotanga ki ngā mātua mena tirohia ai e te taiohi ngā kaupapa tūkino. Koe nei te wā tuatahi ka āta whakamohio atu a meta ki ngā mātua he aha tā ngā tamariki me ngā taiohi e mā taki nei. Ka rere te whakamohiotanga o tira te whakatūpatotanga mā te imera, mā te pātuhi, mā te WhatsApp, mā te taupānga pai āhua tonu rānei, ana ka ata tohua te ara whakamohio i runga no hoki i wā meta pārongo mo te whānau. Kāti e tiwi, hei muri ake i ngā pānui hoko, ko te tānga manawa i te rānei e whakahoki ana i a tātou, ki te whakataetai Kapa Haka Ārohe o Mātaatua i te tau ko tahimano e iwa rau, e iwa te kau mātoru. Kāti e tiwi, ko te tānga manawa i te rānei e whakahoki ana i a tātou ki te whakataetai Kapa Haka Ārohe o Mātaatua i te tau ko tahimano e iwa rau e iwa te kau mātoru i whakatāne. Nā te pai me te pakari o a rāua tū ka eke a rua toki me tāwera ki te kōtihi o Angitu. Ko te Kapa Haka tuatahi, ko te waimana kāku mai te awa o tauranga. Ka whai atu ko tūtāwake o te whānau a Apanui. E mari arāno ngā pōrea tanga. I te kaha pōrea o te ao Māori i te niwa. E hara i te mea he kaloana, i te mea kāre he i nui atu ngā tīma. Kapa Haka. Engari, mā utono i te tiro ki te maha o ngā mahi ko urumai ki a tāu ki te ao Māori. Ka heke ki raro ko rua toki. Whai mutunga ko tāwera. Kia hau, kei te kahatonoa Mātātua. A koe nei ngā iwi kei te tino pakari ki te kuhu ki roto i ngā whakataetai o keurua tua i rātau ki ngā whakataetai o Aotearoa whānuitu. Ko rua toki me tāwera, ka haere ki ngā whakataetai o te motu. Mātua rakuraku, te Karere.
Nō reire tiwi e whaia kene ko ngā tohu Huarere. Tohu tēnei, o taku maramatanga, ka tū ka oho kare a katakina. Ko te tohu tēnei, o taku maramatanga, ka tū ka oho kare a katakina. Tūhari koko, Tiwi koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, te kau mā Wāhanga kapa haka tō Mātaatua ka tū a pōpō, mātaki a whakaata Māori mena hi ana koutou kia ki te hea te aha. Hoi anō, ko ngā momo hū hei mau atu mā koutou ki te whakataitai. Anei, ka ki te koutou a koe nei. Hei kona! Ko te reo, te take.